bokomakira na kuthuganiria mwananchi eti atongeria ashiendi na atongeria aendi nkukumo akaingi mbembethi nduki jenzi niwe thirite bagikinyeria mogaruku nthigurune bagitoria kiri maandamano barabarene bakenda mogaruku ja utongeria atika tetuneka miro ake indi inya kiri nthiguru ngima nikira bakona iri mpangaratano ya utongeria na wagi maendeleo matureni yatuikite mairane iguru ya mairane riri ni gitaria ntwiko nitukona ndama ya gisiasa kuri na barana ande bakumatoka ruterero bagitarwa rungi bakiuga batwe ni batwe ateteri bakiotokeo mtu ni batwe ateteri ba mwananchi na narua turi na munyajo kwethia tukwatanira na mheshimiwa Eric Kiambi Itunga uranwe ukumeria matagiti kia MCA Bodhogoshi West nimbe tawaka mudharimi ukaolelwa kuruta mchango jokunu komenti yeku kiri mitandao yetu ya Kinande Meru TV Kenya. Karibu sana mheshimiwa, good evening. Good evening mudharimi. Naibaga sana ni untubwa kumbonera kanya bithurandi aja uju ntukuya narua twaraniria na ntubeto ba Meru na mono antubeto ba Bodhogoshi ya ruguru Bodhogoshi West. Ibaga no ntukinyabwa topic ira twene ntukuya narua. No ntu iri ariria utongeria burabwika mwananchi mbere na hiyo topic njega muno na gwitania na utongeria burauni ntiririria kwithura ndi nabo mbere buru nchigwete bugembita wa Eric Kiambi Itunga ndi mwalimu na kagite na gaka inkuroma gite ya MCA wa Bodhogoshi West 2027 na ndibuga tukambiriria bwana mudharimi tombo gwita bwega ntubayimenyaga na mbere antubeto ba Bodhogoshi ruguru karibuni sana tuthikanire antubeto ba Meru na bonde tukie alikathikiri na tegeri ba TV yetu ira twendete muno ya Meru TV. Okay. Na riri otabira damiria kuga nire gita randama cia gisiasa anonete bamwe areo ngavana wa Murang'a Irungu Kang'ata akiuga nande akuthama akusupport thirikari aitonye kiri vuguvugu ya mwananchi alida mwananchi era ire na ba James Orengo ba Edwin Sifuna na Babu Owino akiuga kitumi kia wega kwithira ati kwatanira na tongire bora Rais William Ruto ni mantu yigi manufacturing mantu yigi kithomo na mantu yigi ugima akiuga kuri na mpangarata do nene na akiuga kwibange be nyuma kabari no bwa bogwituria muthenya barigici batangaza musimamo moni akuyiginda maisha ya siasa igitaria ntwiko ibaga bwana mudharimi kagita aka ikantwiko jaura walikikuga na atongeria bagi siasa bonde na ndia bagwi prepare no ntubwa siasa cha 2027 kidurano kira kirio in 2027 itebio mbikandi kirio vacant na nande utemuntu utikumereria mata gitikia rais baraba kwenda kuombea gitikiu iba kwenda kuibanga na mulengo muna siasa urachitaga na ura ukaraga bia mabionde bila bidhara bilio bidhida bwana ntuba kwenda kuruira power ingi kuigwa Oburu Odinga aimita power tunataka power lakini sio mabionde no ubikali na dikinya alignment iroko na igitira nikenda bangira that power urori kuna ndini His Excellency President William Ruto daktari na ina timu yawera kulitaniria yongugi na siasa na Kenya kuna 2 term na 1 term nande 1 term ni kuibangania mono etongeretwe ni the former deputy president Rigathi Gachagua urogwitwa wa Munyoro na timu yingi ya 2 term ne etongeretwe of course rais na ndio aba kuchia line na kira gutuma wona mantu jo jaikarika muno bwana murimi mudharimi ni kwithirwa rira thirikari tonyaga itherwo ina roto promises na thirikari yetu ira twathurire ya mukathe William Ruto ni thithite promises nyingi muno imwe yari bottom up na wikira mbecha mikone yantu lakini ara turungi narua bwana mudharimi
there is a lot of frustration. People are feeling that things are not working the way they expected. Iyo kuona antu bagibanga mwanya na njira mwanya nikenda baraba nyuma ya wa Munyoro Excellency Gachagua former deputy president ibakwenda kungrab that power. Ya na akathitine Kamiro mucemani ujurari Jumapili nterecia yembe na Rais William Ruto arare Burerure ningi atongeria kuma ngabana wita abunge bakiuga bo barekire murengo jwa tutam na akiruta gambi wawe ngabana mutumuntu ethingia na ene sababu ira awe akuga nicio citumite ethira akiuga ni kaba tutamu akiuga ni wakibwa garwe rais kathitine Kamiro akiuga ni wakibwa airstrip akiuga ni wakibwa golf course ningi akiweta mantu ya Meru level 6 ira na nde ire level 5 ira ikagiridwa ningi rais akiruta mairane ya otenga mambilioni ya mbesha kiri kwagiridwa kwa mitaratara